वेलकम टू मधुस्मिता एजुकेन्स चैनल। आज मु तुमको ओडिया भाषा रे भाषा दक्षता विषय रे कहिदेबी। शिशु बा मानव जीवन रे तार व्यक्तिगत सामाजिक शैक्षिक आर्थिक वृत्तिगत सांस्कृतिक आध्यात्मिक संपर्कगत और पारिपार्श्विक अवस्था रे समयोजित होई चलिबा भली केतेक लक्ष्य उद्देश्य पूरण निमंते श्रवण कथन पठन लिखन LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग LSRW भली भाषा दक्षतार आवश्यकता बहु भाव उपलब्धि करा जाए। परिवार आरंभ करी पृथ्वी जाए प्रतिटी स्तर मनीष पई शिक्षार 100% गुरुत्व रही बोली कहवा यथार्थ हब, किंतु समस्ते विशेषकर शिक्षा अर्जन क्षेत्र में केतेक कारणरू समान शैक्षिक सफलता और योग्यता लाभ करि पारंती नाही। समस्तंकर शैक्षिक सफलता और योग्यता जहाँ हेउना कहीं से श्रवण कथन लिखन पठन और भली गुरुत्वपूर्ण भाषा दक्षता गुड़िकर आवश्यकता बहु भाव रही। सुतरां शिक्षक विषय विशेषज्ञ शिक्षादान शिक्षण पद्धति विशेषज्ञ और संपुक्त शिक्षाविद माने शिक्षादान शिक्षण पद्धति और शिक्षादानात्मक कौशल एभली भाव प्रयोग करेंगे जेभलिया शैक्षिक धारणा और तथ्यर विकास घटाइबा मध्यरे सीमित हेब नाही, बरं यह श्रवण कथन पठन और लिखन भली गुरुत्वपूर्ण भाषा दक्षतार विकास साधन करिबारे उचित हेब बोली कहले अत्युक्ति हेब नाही। आमे आज श्रवण दक्षता विषय जानिबा। श्रवण दक्षता होची प्रकृत में श्रवण दक्षता श्रवण कथन लिखन पठन भली गुरुत्वपूर्ण भाषा दक्षता गुड़िक मध्य श्रवण दक्षता ही अन्यतम अटे। जन्म पर शिशु द्वारा श्रवण कार्यटी आरंभ होता है। शिशु प्रथमे शुणी थाए एवं परे कहिबा कार्यटी करि थाए। जीवन काल मध्य गृहर दायित्व कर्तव्य संपादन करिबा, बजार करिबा, अर्थ नियंत्रण करिबा, क्रय विक्रय करिबा, तथ्य संग्रह करिबा, अन्य मानक सह संपर्क रक्षा करिबा, विभिन्न परिस्थिति सहित खाप खुआई चलिबा, वृत्तिगत क्षेत्र में ठीक भाव कार्य करिबा, विविध समस्यार समाधान करिबा, विभिन्न प्रकार जोगाजोग करिबा, ज्ञान अर्जन करिबा, शिक्षा लाभ करिबा भली असंख्य कार्य साधन क्षेत्र में श्रवण दक्षतार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जो मानव बा शिशु भल भाव शुणी थाए से ही केवल भल भाव कहीपे, तेणु श्रवण और कथन परस्पर सहित जड़ित बोली कहुपर। आम मातृभाषा ओडिया भाषा शिक्षा क्षेत्र में श्रवण दक्षतार विकास साधन करने उचित बोली कहवा यथार्थ अटे। श्रवण दक्षता को अर्जन को सहज करने निमंते कौशल साधारणतः शिक्षक बा आलोचकों भाषा एवं भाषण को भल भाव बुझा यह न भूली मन रखा और तदनु अनुଯାयी प्रतिक्रिया प्रदर्शन करने ही श्रवणर गोटे गुरुत्वपूर्ण दिग अटे। शिक्षादान और शिक्षण क्षेत्र में जो शिक्षार्थी कौन पाठ प्रसंग को जिते भल भाव श्रवण करें से शिक्षार्थी से भल भाव में धारण करने सहित आवश्यक प्रतिक्रिया प्रदर्शन करने मतामत देवा कार्य सफल होता है। यही दृष्टिकोण आम मातृभाषा ओडिया शिक्षादान शिक्षण और शिक्षा लाभ क्षेत्र में शिक्षार्थी और शिक्षकों भाव विनिमय श्रवण दक्षता को विकसित कराइबा निमंते जो केतेक कौशल अनुसरण करने उचित सेगुड़िक संपर्क में एठारे आलोकपात करागला। प्रथम होची भाषा अर्जन। साधारणतः शिक्षण क्षेत्र में जोगाजोग दक्षतार विकास साधन निमंते शिक्षार्थी मानक भाषा दक्षता अर्जन करने को होता है। श्रेणी कक्ष शिक्षक मैंने ओडिया भाषा शिक्षादान समय उद्दिष्ट पाठ्य प्रसंग समार्थबोधक शब्द वाक्य और भाषा आदिर व्यवहार करने उचित जद्वारा शिक्षार्थी मैंने यहाँ शुणा भल पाई था। यही दृष्टिकोण कहुए श्रवण दक्षतार वृद्धि ही शिक्षार्थी मानकर भाषा अर्जन द्वारा संभव होता है। दुई रे धारणा और प्रस्ताव गुड़ी शुणा विभिन्न समय शिक्षानुष्ठान गुड़िकर शैक्षिक आलोचना व शैक्षिक प्रकल्प कार्य विभिन्न समस्या परिलक्षित होता है। यही समस्यार समाधान निमंते शिक्षार्थी अन्य मानकर आवश्यक धारणा और प्रस्ताव गुड़ी निजस्व चिंताधारा सहित ग्रहण करने को आग्रही होता। तेणु शिक्षार्थी अन्य मानक धारणा और प्रस्ताव गुड़ी को ध्यान सहकारे शुणी थाए जद्वारा यह शिक्षार्थीर श्रवण दक्षतार विकास साधन संभव होता है बोली कहवा यथार्थ अर्थी। दलगत कार्य को उन्नत करने शिक्षानुष्ठान विभिन्न प्रकार कार्यकलाप और प्रकल्प इत्यादि संपादित होता है। एनिमंते शिक्षार्थी माने दलगत भाव कार्य करते जद्वारा फलप्रद जोगाजोगर पथ परिष्कार होता है। शिक्षार्थी माने दलगत भाव परस्पर कथाभाषा को शुणी था और मतामत दे था। यही दृष्टिकोण शिक्षानुष्ठान दलगत कार्य को उत्साहित उन्नत कर आवश्यकता रही। याद्वारा शिक्षार्थी मानकर श्रवण दक्षता विकसित होता है बोली कहिबारे असुविधा नहीं। चारि फलप्रद निष्पत्ति नेबा प्रक्रिया बेले बेले नूतन शिक्षा नीति शैक्षिक कार्यक्रम शैक्षिक कार्य प्रणाली कार्यकारी होता है। यह सुविधा असुविधा और समस्या आदि संपर्क में विभिन्न प्रकार आलोचना और समालोचना
ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାବିତ ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟରେ ମତ ବିନିମୟର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ଉପଦେଶନ ଓ ପରାମର୍ଶ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେତେକ ଶୈକ୍ଷିକ ସମସ୍ୟା, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମଯୋଜନ ସମସ୍ୟା ଭଳି କେତେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଦେଶନ ପରାମର୍ଶ ସେବା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ପରାମର୍ଶଦାତା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ପରାମର୍ଶଙ୍କ ଉପଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ତଦନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଉପଦେଶନ ଓ ପରାମର୍ଶ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତାପରେ ଶୈକ୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶୈକ୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବିବିଧ ଆଲୋଚନାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପୂର୍ବକ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ୍ୟପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ସେହି ମାତ୍ରାରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। 7 ସହ-ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କ୍ରୀଡ଼ା, କସରତ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଅଭିନୟ, ସଭା, କଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଓ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହ-ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସହ-ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା, କଥା ଶୁଣିବା ଓ କହିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସହ-ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଛାତ୍ର ବିନିମୟ। ଛାତ୍ର ବିନିମୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବା ସ୍ୱଦେଶରୁ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଭାଷାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ବୁଝିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଛାତ୍ର ବିନିମୟ ଭଳି ଏହି ଶୈକ୍ଷିକ ସୁଯୋଗ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶ୍ରବଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ପ୍ରଶାସକ, କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଭଳି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଆଲୋଚନା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଦିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ବୁଝିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ ଅନୁଯାୟୀ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଭାବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 10 ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା। ପରିବାର ହିଁ ସର୍ବପୁରାତନ ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ପରିବାରରେ ପିତା, ମାତା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନଙ୍କଠାରୁ ଶିଶୁ ମାତୃଭାଷା ଶୁଣିବା, ମନେ ରଖିବା, କହିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶିଶୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିକ୍ଷା ଦେବା, କହିବା ଶୈଳୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଭଳି ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଏବଂ ଭାଷାକୁ ମନଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣିଥାଏ ଓ ପରେ ପରେ କହିଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଶିଶୁକୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତା ବହୁ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧୁସ୍ମିତା ଏଜୁକେନ୍ସ। ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛ, ଯଦି ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଛି ଦେନ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍।